Da li neko zna da je 1932. godine mis Jugoslavije bila dotična Olga Đurić, rođena u Velikom St. Petru? Ne verujete? Selo ima ime Veliki St. Petar, ali ne bih znao tačno da vam kažem od čega potiče to ime. Tražio sam više puta u raznim zapisima zašto postoji to ime, ali nigde nisam našao. Jedina pretpostavka stoji da je to u stvari bila slava starog hrama koji se nalazio u delu sela, u jednom kvartu sela koji se zove Zovnjak. Ta crkva više ne postoji, znači ona je srušena pre više od 300 godina, ali pretpostavlja se da je ta crkva imala kao hram Svetoga Petra. Veliki St. Petar je imao najveći broj srpskog življa od svih mesta u Rumuniji. 30. godina ovo pomoriško mesto bujalo je od života. U vremenskom razdoblju od 1930. do 1939. godine puno priredbi, predstava i zabava u čitaonici kod Keke organizovao je Jovan Lacić. Sve se vrtelo oko ovog imena, od tamburaša do fudbalskog kluba Delije, koji se osnovao 1928. pa do hora Lira pod vođstvom sveštenika Ljube Ivanova. Velika četvorka koju su činili Jovan Lacić, Milan Lovrenski, Đura Petrović i Boško Lacić mogli su sve i radili su šta im je padalo na pamet zarad svoje zajednice. Kažu da je vredelo živeti tada u St. Petru, a gde god je gostovala omladina St. Petarska, publici se naročito dopadala baletska tačka u izvođenju Anđelke Tošić i Anice Lacić. Imali su St. Petarci aktivni život i mnogo ranije. Svoj talenat su pokazivali još pre Prvog svetskog rata. Priča se da je prvu tamburašku družinu osnovao izvesni Milan Pančevac, koji je kasnije emigrirao u Ameriku, gde je snimao gramofonske ploče. Kao prva upamćena tamburaška družina ostala je ona Jakaćina. Za Ivana Belencana Jakaću se govorilo da nije znao da svira violinu, nego je naučio tokom zarobljeništva u Rusiji. Bio je u stanju da svira jednu melodiju na violini, a istovremeno da peva neku pesmu po drugoj melodiji. Nakon Drugog svetskog rata aktivnost je oscilirala. Hor se ugasio 50. godina, ipak kulturna umetnička aktivnost posle 1964. godine u St. Petru doživljava uzlet. Sviraju tamburaši, osniva se Narodni orkestar i javljaju se umetnici poput Ilije Šepecana, Zake Adnađa, Vlade Mišića, Bogice Stojanova, Milana i Zorice Bajinski i mnogi drugi. Izgrađen je Dom kulture sa dvoranom za priredbe u kome i danas nastupa kulturno-umetničko društvo Plavi Delija pod rukovodstvom Radovana Jovanova. Društvo postoji od 2004. godine i deluje sa mnogo uspeha, predstavljajući jedno od najaktivnijih srpskih folklornih društava u Rumuniji i beležeći uspehe na međunarodnom planu. Promovišući igre iz Pomorišja, St. Petarci su nagrađeni srebrnom plaketom na Evropskoj smotri srpskog folklora, dijaspore i Srba u regionu i nagradom za najbolji ansambl festivala, kao i specijalnom nagradom za najbolje igrače festivala
u konkurenciji od 52 ansambla iz čitave Evrope. Kulturno-umjetničko društvo Plavi Delija momentalno broji oko 80 članova, aktivnih da kažemo, u 4 grupe. Tu su početna grupa, školica folklora, pripremni ansambl i prvi ansambl. Svaka, da kažemo ovako, imaju po 2-3 koreografije na repertoaru. Radimo sa koreografima iz Srbije, razne koreografije, razne seminare smo uspeli da uradimo i tu smo dokazali da, znači, Kulturno-umjetničko društvo Plavi Delija je jedno od značajnih društava Saveza Srba, ali je jako značajno i za naše mesto. Pošto je jedina aktivnost kulturna koja okuplja toliko omladine i toliko članova. To je i priznanje da je i zajednica aktivna, pošto na posljednjem koncertu, 15 godina proslave Plavi Delija, bila je prepuna dvorana Doma kulture, čak nisu ni stali svi da uđedu i to je bio dokaz da živi selo, da živi srpska zajednica, da negujemo tu srpsku kulturu, srpsku reč, srpsku pesmu, igru, tradiciju i to probamo da nastavimo nadalje koliko možemo i to se nadam da ćemo uspeti. Ne može se reći da su današnje generacije nedostojne tradicije svojih predaka i danas, poput velike nekadašnje četvorke koju je predvodio Jovan Lacić, postoji grupa mladih Senpetaraca koji su dostojni slave svojih predaka, čineći Sen Petar jednim od najaktivnijih mesta gde postoji srpski živalj u Rumuniji. Srpska zajednica iz Velikog Sen Petra je dosta aktivna, zahvaljujući aktivnim ljudima iz naše zajednice, ljudi koji žele nešto da urade i da ostave, da se vide. Kao na primjer, znači, aktivni smo na planu, znači, kao i svuda na planu folklora. Tu se dosta bavimo oko toga, bavimo se oko crkve. Probamo da našu crkvu, svetinju obnovimo i ostavimo nešto iza nas. Bavimo se i drugim aktivnostima, kao što je recimo, sad smo nazvali fudbalski teren, Miroslav Vidak po našem čoveku koji žive u Sen Petru, rodom iz Sen Petra, igrao je za Utu i za Politehniku iz Timišvara, Miroslav Vidak. To smo uspeli, znači to je jedan veliki, znači u Sen Petru su sva obeležja na srpskom jeziku. Imamo školu Milivoj Trifunski, znači sad imamo fudbalski teren Miroslav Vidak. Znači stvarno srpska zajednica još živi i sada i iz prošlosti, a i sada nadalje. I želimo da ostavimo nasleđe našima da vide šta treba dalje da rade. Osnivanje fudbalskog kluba Delije dogodilo se 1928. godine po uzoru na Perjamošku Admiru. Održana je velika priredba, a sakupljeni novac od ulaznica namenjen je pola crkvi, a druga polovina je iskorišćena za kupovinu sportske opreme. Naziv Delije je dat po uzoru na fudbalski klub iz Mokrina. Između Mokrina i Velikog Sen Petra postojale su određene veze još od davnina. Ženidbe i udadbe između stanovnika ovih sela bile su veoma česte. Danas je ipak najveći ponos Sen Petra festival Rakijada, koji okuplja svake godine u avgustu mesecu na hiljade poštovalaca vatrene vode, u okviru kojeg se priređuje takmičenje za najbolju rakiju šljivovicu i nudi izvanredna zabava koncertima najpoznatijih pevača srpske muzike. To je bila inicijativa naš, da kažem, omladine Senpetaračke, više nas je na nas 15, 17 koliko smo tamo u ovo, to je bilo svi zajednički, znači tu nema i oni ili onaj, svi smo tu zajednica. Zato nas i toliko svi gledaju zato što smo svi zajedno i radimo svi zajedno. Sve ideje ih delimo na dobri i loši. Tako je postoji ta Rakijada i zato je nastao takvi brend Rakijada iz dobre volje što svaki smo hteli nešto da uradimo, a i svakog smo poslušali, svaku ideju. Znači nije tu bilo jedan organizator i ovo, nego svi smo zajedno radili i zato smo jedna zajednica. A to je doprinelo Sen Petru zato što je, znači, Rakijada je poznata svuda u okolini, znači van države sad je već postala da bude brend
Ne znam, to je bilo naša dobra organizacija, naše dobro promovisanje, naš dobar program, pošto imamo tu raznovrsni program. Od seoskih igara, tradicionalnih gdje su tu omladina, deca učestvuju, najbolje šljivovica, takmičenje, folklor, tradicija, koncert jedne zvezde, smo uvek probali da donesemo jednu veliku zvezdu našu iz Srbije, što je to doprinalo i za celo, znači, i za selo, za opštinu. Ovde je narod, što mi se dopalo jako, to sam primetila dok još nisam počela pevam. Ljudi su srdačni, imaju izraženo gostoprimstvo, ali su nenametljivi, ne dave, ne guše, nisu jako lepo vaspitanje. Znači, uvek su tu kad vam treba, uvek su na usluzi, uvek su na sve ono što znači poštovanje, ali nisu nametljivi, ne dosađuju, ne. Najbolnije pitanje u Velikom Sen Petru je škola. Ona nosi danas naziv po srpskom učitelju Milivoju Trifunskom. Međutim, u njoj više nema srpskog odeljenja. Tradicija od 200 godina se naprosto ugasila. Prvi srpski učitelj u selu bio je Jovan Pavlović, za koga se zna da je taj posao obavljao 1758. godine. U životu Sen Petra, krajem 19. veka, važnu ulogu je imala i ovoda ili zabavište, koje se nalazilo pored današnje opštine. Srpski jezik se više ne čuje u školskim institucijama, iako će likovi ovodarke Cvete Šerb, Dragomira Kerpenišana i Zorice Vidak posebno ostati upamćeni u prijatnim sećanjima stotina bivših đaka. Bili smo od uvek ovde i trudimo se da ovde ostanemo. Nažalost, malo nas je ostalo i nažalost sve manje nas je, pošto priraštaj stanovništva, naročito kod Srba, je veoma mali i to stoji kao dokaz i gašenje srpske škole u Velikom Sen Petru. Ja sam imao tu žalosnu misiju da ugasim srpsku školu kao poslednji učitelj koji je predavao na srpskom jeziku u Sen Petru. I, nažalost, nemamo nikakve perspektive da tu školu obnovimo. Sen Petar nije više onaj srpski veliki što je nekada bio, jer su mladi odavno odlučili da potraže svoje mesto u varošima i inostranstvu. Sredinom sela ostao je da se proteže veliki sokak, dug oko 3 kilometara i širok 50 metara, a sve je veći broj praznih kuća u kojima nema nikog.